elola mau ade de kwefio mega chitere fe nyanti kurao ela be edidi ke mia meibo a mi media be mia senu gome le ketutu alo getutu jojocho enya fe ke la mia dipo o e ta Africa to ke mi yala mi media be mi o ha mi ajagba be mi aji mi akola be mi ato ijiru mama ha mi o ha mi ajagba ko be na ni mi ato yide achia fugo goglume awonda yide fi ma ha e le ke ogbona mi be nu ale ko mi be nene ma ole epa enye khose vogakia khosela edo la khweseleme leyeme e na khwesebena enuala yenya yefe etometi e la na bo khosela trako ila nyabe anye khose to vava ila nyabe anye ma viva va ha ka bible gbogbo mi bede amen fofo nye cho nuo katade asinam ameka fofo gbogbo me nuo katale yo cho dasina yesu ke valentila me amerika ha menya evila ko o amerika ha menya evila ko evia yesu amerika benye negbe ne gbogbo ke ye fofo la defi oko nebe gbogbo ayi defi oko yara nya vila yara nya mesikenye yesua hallelujah amade kemenya evila ko o madima na segama nwi amade kemenya vila ko o negbe fofo la ko yaka bro la fima kokomo gbogbo kokena de gomana o han obedi amade kemenya vila ko o imenya via yesu valo akwepo forever lentilame amen obe negbe fofo la ko ameke menya viao amadeke menya vila po o negbe fofo la ko mi ponya mi segome ya amerike menya vila po o negbe fofo la ko ekpo fofo ya ko to gbaji gbobere amadeke ha menya fofo la ha po o negbe vila ko oh Yesu Kristo akpenola be de nya sio le nugo sio de fiami ola be mi atogbo mi no viu na tema atro de Yesu ti vava be ple amesika vila lo bena ya de afia Yesu eva mi agbole ntilame ye la lo ya de enya hogo si afia o bena de abeleke go be amaleke benya vila ko o nego fofo la kola nene make amaleke benya fofo la han ko o nego vila kola ye kenya vila ye ke valentila mala ye kola tama de si afiami ya yo de fiami oya ye pe gba fa de milenami mais Yesu font comme Dieu révèle les choses cachées à ses fidèles maou de anu rofia ye pe subolao ela bena sigba alesi agbele fofola ntodo kwimela nene make ona vila ha be agbena no esile eya nto dokwime au bibe bona bile ela bena esi alesigbe ela bena sigbe alesi agbele fofola agbe kenye gbogbo ari abele sike agbe nye gbogbo enela il y a mesonama ela bena sigbe alesi agbele fofola ntodo kwime la agbele gbogbo la dokwime agbele fofola kenye gbogbo la agbele gbogbo ame ya agbele gbogbo enya gbe ya agbe kenye mawua kenye gbogbo yenye agbele do ntodo kwime e ata we nene maka ona evia ke vale ntila me ha be agbena no esi le eyanto document agbe kenye gbogboare obeye ke ona Kristo Yesu kenye vilabere agbene no eyanto document le eyanto me agbena no esi agbene no hasi
gbogbo kenya gbera ne no eyasi le eyanto dokume le mawanto dokume ke divata et donc kitofia mi evi. Alléluia. Praise the Lord. Lebe mau bobele amaneke matema koye eye wagatono agbe o. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Exode 33, verset 20. Eye o gabro bena matengu akponye nkume o. Ela bena ameade ke makpom agano agbe o. Mawe nyagbe ya. Matengu gbogbo agbede o. Eta gobele Amerika mato gbogbo are agatono agbo. Vo gbogbo ala omo poni otala na pele matono agbo. Ke vo gbogbo ano amiame. Gbogbo mai no. Yesu me. Eyeta Yesu ke vala. Efale vive no no menu. Vo gbogbo mala ko omo pona ola. Yele me. Abelke tu bi klele Yohanes Fagba tamato pour que blavo adiamene bena ela bena sigbe alesi agbele fofola untodo kime agbele fofola untodo kime fofo anya mekao nenema ke ona evila ha agbe ona vila ha be agbene no esile eya untodo kime. Alléluia. Agbenano eyansi le iye todo kime. Ke yenye todo kuye. Ye to ile nye do kui. Ke agbere nye gbogbo kila no ye todo kime. To go be va be viene la lenti la mala agbe ya yenye fofoa ke le me no fifia. Amola be oh pastor gara gba senya ya lo. Ma wele de fiam la no vie. Ne me pointe no ke agbemele mo. Ne me pointe no ke agbemele mo. Eta ala no church ne mo foa. Gbogbo fo la ganome. Ala no hato toro mo foa. Gbogbo fo la no trembale o. Ala ga no church ko me no gbedo la pe yivoa. Oh, frère ma solito la o la dudio ken. Vomi desene gbogbo mo kata ga fo ya me. Be apeto fe gbogbo aye duji. Apeto fe gbogbo aye duji. Apeto fe gbogbo Yesu Kristo. Fe gbogbo aye duji. Le Yesu fe nkome. Mile ji ile kebe na segom no biye. Abe mo gbe mile ji ge. Eye o gagbro bena matemu akponye nkume o. Ela bena ameade ke makpo akpom agano agbe o. Bo se fa gbale evelia etabla tovo tokuku blave. Nous sommes ya nek pere mi anti no biyo. Nemia nabeli o nek pa monsieur gba potogbe. Bo nye enuka Yehowa fe da se fori o na trojime. Mi pere o ti o na trojime. Bo ye Yehowa fe da se fori mi pere o ti ramjo no atro le o fe jime. Mi pere mi no vibubu o ti ko le kobu yo na ma u patapata. Sigbe ala to nene be Yesu le kayen de la lo. Mi tu no be Yesu le kayen ma u. Ma u won kan bala feko. No vi yo kata mesia menye. Na te foto la me voir me gba voir na ndeke video. Nous c'est que ma tona mi mi gbogbom. Mi no vi ko nye Muslim to ona nya be Yesu nye ma u. Yesu de kayen apeto. Nene ma ole. Ji mo to mi lo mesia ma u la mesia me. Me ti America. Mi me le religion fe nyaglo la fio. Mi le de popo fe nyaglo. Mi la apeto ma u va vala fe nyaglo. Me quitte les religions de pertio. Ka kemi dibe a monsieur le mala on gesi bela a poto de kakwele ma o de kakwele ye di va bien bon ela be ye to de katovu na e de cercle yo be prophète o egbe o me jio evaye alléluia ela be ewo nenye be ojila ewo kenye evile maton tiu eno Misia, ok, ye vila matochi no, yesu be le hoho avi eno katabajo.
que Marie allait elle connaît Yesu ya le ho ka be Maria ye o Maria ya we ba toji menye nukunu menye mysteria nukunu onye mystère o yo na enuma o la de gomena o yi gbogbo kokko la de gomena mi yi le gomena na mi ya mi la se no gomenu yi ta o mo po ma o pe ku yo ga no agbo sia o pa mo fuku ga no agbo agbe yin gbogbo a wo ma to po gbogbo agberegbere ya na gbo voilà ejebe gbogbo ne no mo yi ya la pagbe gbogbo la no mo yi ya la pagbe amen eta o jibe amenade ke me po maou et ane ke yi po o tenu vie de cacon si le fofoa comme là et ya des fiami il est quoi Amérique me po maou ple e pe coupo le yi ya ke me po gbele o to ga le fa gba le tagba to ku ku yin le yama gbolami Amérique me po maou et ya ke yi po o tenu vie comme dit be vie de cas qui les et non mais qui la tore kama e me fo me de me fo e tenu via ye me to apeto e to fe gbogbo le me e o divalen qui la me e o ji e ta be vie de cas on si le fofola comme gbogbo la vie de cas que le gbogbo le problem la yema e ya e de fiami e ya de ka fiami o ye de pe ma o nye fiami yo ga le fa gba le ta gbato pour que we yi le nyama gonami e ya ta ye ke de fiala e de fia Philippe Rayalo e ya ta Philippe globene bena apeto fia fofolami e ye adi konami ne gbe fia fofo mi kwa ka fofo ya gbogbo sia gbala fia fofo abi ya so ne mi o mi nya bele fofo wa ihe fofo aka ne lo ha fiami ebe ye nyen bona nyen wa gbala America ma va fofo la go mo gbo wa fofo la go lo o be America ma va fofo la go il gan le gbo be America ma va fofo la go mo gbo be wa yi go no be ye America ma gbo be pom ko ai po finyori gbere ma gbo be na gbo pom ko ai po finye kemeji o gbere no be ye le sa ya ta mi aso mo go le gbo be ne mi akpo de kaba e Yesu fon ko Philippe Glone be na apeto fia fofo lami eye adikonami Yesu Glone benna Philippe eyi de gedesio meno anyi plemi eye menyam o maha amesi kekpom la ekpo fofo la eye aleke glom ne le bena fia fofo lami o maha demo kwese bena mele fofo lame eye fofo la ha le menye o maha oh mabiyo gbogbo kokko pe nya ila ebe le fufu la me fufu ha le me de mo kwese ne ma wa kere be ipo isude ipo fufu la walo e fufu ka agba yo la fibo no biye egbo mo se no sumi asili yo ha le fa gbaleta ewe ne buku ya mani so da mo osi ama Philippe bleu ne benari apoto fia fufu la mi eye nu si ala ndo chi jona mi eye Yesu go ne bena Philippe o chalo eye gedesio meno anyi plemi eye me miengam o maha amesi kekpom la ekpo fufu la oye Yesu nyola ma o fo gbogori ne le mokola la se no gomele gbogbo me tutututu eye ala po mo pe do no la gbo me wenye ke yo lo won la mo dudu fu ani ko do magic gbogbo ple witchcraft gbogbo ple kadani gbogbo la gbo mi lo gbogbo kokko pe do la le simple elle fa fade voilà egbola nya tefe na me be na ton trojime na nya jeto a gbogbo la gbo no be a jeto anyu na ye busuto a gbogbo la gbo no be busuto anyu ye to ami ameke onye ma opo do la oji va to a be mi plene mi be mi atoro mi apejime e ko mi apomawo e ko mi avu ela be na mi gbe mi lo nkekere ligbana na gbogbo vo pe dola o kata abusan fe dola katala o la dama mi dale tutofo o la dama mi de ka dale tutofo enula pere fo ma opo di de yebana ngba pe mi o be mi atoro mi apeji o me mi atoro mi apaje o me mi atoro mi ape gbogbo bara o me ne mi atoro Kristo bo na de gbogbo blibo e Yesu Kristo won come hallelujah eta yi o de wole Philippe ase gomene na ta nukata yi ne se gomene ma de nukata yi Yesu bobe
mia do bera bien le fo kodjo le Yohane fa gbalé meke eta wene buku we fa yire buku we na la nous comme c'est de la soumiasi ale bana mi asanu si okome Yesu gbole bana va nya te we gbole na o mele eglo na mi bana amesi hwaji nye sena haleka hwa Yesu ji sena do amesi ko hwaji nye sena amesi hwaji nye sena edosi o wo melela eya ha awe eye gato o esiawo awo ela bana yela be yina fofo la bo Yesu be aga troide ye fo no makele si kenye gbogbo makpo la ya ga troi e ba na ide ya ba no edukosi la fima imaga no tila mele anigba ji o ya troi wona yi vola ya ga troba ke ele so troba va ele redia que le rena no te point le Yesu bon commun il est jibe amen edu la seconde bedi edu la seconde no vinya me dibe la seconde yo bedi enya ke Yesu Kristo gbogbo fia bedi va mele eglo na mi bana amesi ko jinye senala dosio wo melela ya ha awe eye gato esiawo awo leka ho Yesu ajiro bena gbogbo ke no Yesu mere na to no uhame gbogbo ke no Yesu me kenye mawu no tira me va gbogbo akenye ye yo be fufu ke lele chekpam ke menu wa nukunu pe jesolere bena ye be gbogbo ma ha le umela na ho eyi sela gbogbo ma ha no hame kenye gbogbo kokwi anabena nusio ye wola ye klo hame atema awe ga o mi aga o nenema ese gome enu yo mo le mi sekle church de kama kokwedo ela bo wan to mo se gome kurao o me nya nu kereji kurao o le gonwa apo na la ko evo o me dibe wa bia ma o gbogbo na de gome na be nu katutu ma o le gbogbo na yo le fio apostle Paulo me Bible school de ma o to e de ku fie e o de da se kede ye nya apostolo ga o to wa amasiama eyi odelu vogere na apeto no biye ma fo nya manya nya kolo gbogbo fe nya yi gbogbo mo fe nya yi eya tai odeve bela na di gbogbo a ne apo e fe musefe do le sikana to le chime eya peto la ho to eto eyi to la akho to eto yi fe gbogbo la polo waso manya o to fe gbogbo la polo ko no biye no le jimlo ma o le nu garo de fiami amagado le church yo magbeli le gata otozi secte no quelqu'un otozi secte to de son church si como mi no ko agbela church bo magala gbo otozi secte pe church quelqu'un otozi secte pe church quelqu'un e passo ja otozi secte otozi secte o to quelqu'un le hige bon idiota no mi la hadodo to va Yesu bole nya te feme nenye pastor ene menya ma onya gbogbo to go ala ne e ma onya ko le ko le bi la me ko le gbora ala la parka to nya gbogbo bu la so fifi lai la ba ne ma gbogbo o la mo zagbe ma bara que le gbogbo a pro ma fe de amesio ko ita gbogbo be ameko le ma fa pro mo to a o bobo yi amo mo ga yes ko se to o to di ega ko se to ega yo subo mo gba ma subo mo la bo mo nya ma o ha o va be akpo vide de son ko ta o lero ta novio mi do la hatu to na mo lo mi le ji mi ya ta gbogbo makpo pre ma vo fe non mesi o nya afi o va don ti la ebe ya ga to yi ya ga no no mame ya no mia imagbe mi de chevio ya ga to ya no mia te jom eta wo ya do gbogbo ko ya mi ejo ya do gbogbo adami na no me ne ba ton ko mi le mo chochi aji eye bi ba ji gbogbo eye nu sike mi abia le nya nko ajila nu make ma wo bena ma wa ko fofo la nki le viame fofo la le viame la wa ko fofo la nki le viame ye ko be gbogbo ade ye fofo ale me gbogbo ke mo wa nu katatore ye gbele be de wa ko fofo la pe ko ti le viame eye nu sike mi abia le nya nko ajila nu make ma wo
bena wako fofo la unti le viame wako fofo la unti le viame me abe eye nu si kemi abia le nyen kwaji me bo be le fofo ko yolo ye Yesu kele mi agbo kwaji la enuma ke mawo ebe ye la we kape wa toko gbogbo kele nu awom le emela wako efo koti to eya meke mi ko se ma to eya meke eye nu si kemi abia le nyen kwaji la numa ke mawo bena wako fofola unti le viame amen nemi bien na ne le nyen kwaji la Yesu bon kwaji lo ebo be nyela mawe mi de quoi me bobe e fofola wolo ebe nemi bien na ne le nyen kwaji la nyela mawe yenye gbogbo amaye enua le dodole hele toto le Kristo ma ye Kristo le wom ye ta wo mi bia no ale fon kolaji ye fon come ye fon koji e enua la nye wowo no rien me de kuku no se nu yawo nyeme toto be na gba na leke wo ya kweselo a me de kuku nyeme le forcer na ho ke igbo ma laji kuku yawo vonya te fa gbo ma no ma o la pele to bo cha la kere me bereka ya go oh nu ya e paso Yesu yo o ira ma ododo ma we nya pe afaji dula gbo na ye tutu ye le popo ya o bobo we no bien ye mi akudo mi asubo de dula mi asubo ma o de du ma o gbogbo kra do so de mi apa asarame ma gbe cha me church ma jala na yo ala bena el mo onya mabo church yo hobo fi o to si buko no pe otozi eduka mami o pe tepe otozi eduka le ko ma ajeto ple gbogbo ko nye mystique o kata pe gbogbo pe ta pe fifi ka mo le jopo le ma o dudu ple ko la vuvu le church ho me patapata ko bi po ko mi aje chose ka ma o mo wa ne ma gbo nu mo le o ele simple menye décoration ye wona church o menye be mi we kla acha do gere ye ma o subo simple ye ma o nu se na mi simple be mi ato se nu go de se alcomen be complication le ko be gbogbo le e che la fima mi ko mi ala ko jinye de lo ma o ne ko mi ati de Yesu fon ko ebe ne mi bia na ne le nyen nkwaji maka ko Yesu fon kwaji ye ya kenye Yesu la ya we na mi ye nye gbogbo ale wo hallelujah ma unto ye de ya edo kwifia na mi manye mi awe dia mi awe la de do kwifia le mi ko ya fio edia nu si me goglo plenu rara fiana enya nu si le victime ela bena kakali le ego mi kwa ma we de na nu si anu fiana mi nu si oglo amega ola o de fia me ke onya amagbole o ye mi le gomede na mi ya mi no se gomede na tutu de Yesu kon come hallelujah ebi Daniel Fagbaleta fe kuku amebla vo fe glo bena de anu si me goglo de drena de fia Nebukadnezar ave de comme Daniel ke fa kalo bu kono moto se gomo na le tira mato se gomo pero me popo me yo de le fia bele e to va prendre e fia la wo ya do e Daniel fa ma ko yo ye bobo la subo ma na bo ne subo mi akodo one subo mi fa ma wo fara le Yesu fon comme eyataye oglo na bena efe dola o bena yom ekema mato na o eye ma de nugas kakosio menyaola afiao afeto bobo be mi ayoyi la bene mi yola ade do kfiami eye de la yole bobo plenya tafeme etabe ma obo no subo bobo plenya tafeme e to khosema e ko ya totona enye plolo yele mi fa gba tato blato voto upia amato le nyama gbo na mi bena yoyi e ya de musika o ya menyola ya de fiao elle veut virer e ya ta no bien e ni siola mi asegoma le ka tutu bana ma wi le do awo menye nye plolo ma wo tele pe do wo mo le mi ame bena mi anyanya te pe ya e ta Yesu gba bena fofonye cho nu katante asina eye ame aleke menya vi la po o negbe fofo la ko
eye Amerique ha menya fofo la kpo ha o edegbe evila ko pre amesike vila lobe yade afia ma o ade fia ha le Yesu pon kome le Yesu pon kwadia la kpo esio ya la segome mega kedi kurao que bien ma obe ne le mala icha ne de fia ha ne ya segome ne mo le donc le ta le Yesu pon kome amen o ira bobo que bien gobe ega yi salema le Yesu pon kome amen.